amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turanezerewe cyane kongera kubana namwe kuri izi kamera zacu. Channel ni Abeza ba Yesu TV. Hanyuma ngewe ndi Regis Singaye. Mwese mugire umugisha w'Imana. Ntabwo ndi ubatindire rero, ahubwo nkuko bisanzwe uyu munsi ni umwoto ndongeye mbazaniye umubyeyi uririmba, umubyeyi ubyina agataramira Imana kandi akanezeza Imana. Nyemera rero niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, kora subscribe, hanyuma twandikire muri comment uduhe igitekerezo, nurangiza kandi usharinge n'abandi babone ibiganiro byacu, kandi ntiwibagirwe kukanda kuri like, hanyuma dukomeze tunezererwe Imana. Reka tumwakire, araturirimbira, namara kuturirimbira hanyuma aranahimbaza Imana. Nturambirwe, ukurikirane video kugeza irangiye. Amahoro y'Imana abe kuri wowe. Amen, amen, amen. kivurira ariko kubera kubaha Imana uyu mugoroba yanasana wubaha Imana kugira ngo iguhindurire amateka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubwami bw'Imana buganze mu mutima wawe, ubwami bw'Imana buganze mu mutima wanjye, kugira ngo Imana ihindure amateka y'ubuzima twicayemo. Haleluya, haleluya, haleluya. Esiteri yari imfubyi itagira kivurira, kubera kubaha Imana igirira umugisha igihe kigeze. Abo umwamikazi kuko Imana igihindura
Thank you.